Let's go. You know what? I know a lot of other platforms, they have to wait for a lot of people to come up. But me, the time is one of the most important components. The tasso component of my tatuali. Because I know what kero ka ko le na kasi mai ai fa malua ko nga olea nga fai ka ko pokalame ile lima i tani America o le tasi le na tani Samoa o te le no tani le leo fita leo Vincent Poleala kai o i sala el keminge. But Vincent, before we start, I am so fired. I'm telling you, this Holy Spirit is something. Vincent, you got to start us with a prayer. Yeah, that's all. No, that's wow. Yeah, that's all. Let us pray. After telling it to after long and pa yellow fatas mai. Matu te talo matu te whalatalata le nei lava I tu la. Mulona e silfia me umalava yo matu loto. Matu te whamoe lava le ngang pa ia na te taia te matu te whangana fo I matu. Matu te talo yellow fo mai fatas mai. Oi fo inisi fa penaan fa fo mai whalongolongo le nei pokalame. Ia vea lava le toto o lo walpelo Yesu ia fa mangalo yo matu wang sala fa pena fo na fa pula me fa mtala a fo ni fi au taua e ngai o la tu nganga matu te fa mo me umalava ile ngang pa ia lo matu tua fa ta smaya te matu fa pena fo ila tu umalava ia fa manuia ia fa pena fo na fa malo lo ina ni so mana mia fa malo lo le tu ile swafa malo Yesu kemiso matu wolen bala au. Amen. Some of the people been said, ole amen. Ele o se mea eono ngangana ina. Ke lofo le nga fo I te malama I nai tu ole fo e kele fa fo fonga mai ia fionga fai fe au sunga fai fe au sunga pa fionga pa tele manisi fo tele fai fe au ole amene ele o se mea e ono songa ngana ina ses a mele e tele ko kele ko fa alo wa ko pe wa freely fo ngane pa o nga ka amene e o ai se mea fo ngane se mea tupu mai amene. Amen. You gotta be careful with that word, amen. You got to be careful because what it means is so be it. So be it. Then on episode 2. Okay, Lord, Brother Vincent, I think 2 years ago. Maka me Vincent kako portalame. Thank you for nana to tell I portalame le chips at South Pacific. Ngave about my message una to for ya ina to the knowledge nga mata mai fo ina to ngani ya bitse leta ua ole fita se tasi fita mai Samoa ile atinu o Israel. Yeah, episode 2 Vincent, are you ready? Yeah, pena foi la yo amo mo lava lengang pa ia me uma lava fangana ina ia le nei tu fa tai foi o foi to fino mo ne ava no tato no tato Faasoa da foi se fe au mai o tato e mai se lava o tato ata si tato no pelo Samoa ia talo lava fa mo lengang pa ia fa matala fa mam lama me lava e me se al nei tu wa pe le situlanga na ia lo o mau e nele lai pa ia po Israel ia lo fa pena na mo te la to fie fa longo fo di tala mai pa ia malo tala fa dona malo ole manaia ole itulaulia o Vincent o yela na itulau te lela vai te huge page e ka ole Faasoa Manuia ole manaia ma mata no fie le itulaulia Faasoa Manuia e mata tu wai le tu o Jerusalem ua ko kele o kako fa mai lo mo fu le bisa e fai e ado free e ado te sa correct me if I'm wrong. They mafai elema na mia se bisa mai Samoa e ke adwa Jerusalem yeah okay ele afodi te pasese it's good we can just get up and go but ko akele ele afodi nga pasese Vincent olo e au mau ni Jerusalem kelinge yeah saole ia se Italia tu le fasile tu langa le visa ia od masina nei le ngaro ia I o le bana ngia I luna I fasan lango le pese fa polo inga po se fa tawa nau se request for Samoa wa moskako
free entry lo winga le fam talanga mawala visa te me tau en mala valele i o komiti la wale mawala tolu masina pamunianga ia mawaisia tu no Pasifika ia vi ia le fo mawa Samoa ia te mila tau no i Tel Aviv ia po o pen Korean in mala valele ia mawala la ia leo lo wafoia mawala la ia leo le o lo tolu masina po lo visa le te ulfale tono Israel. Vincent e alakula Israel fapiala lo e malanga ku Israel o ila le fakalia mai ka ko al Samuel. Vincent, okay, loa ole kakani uki langa e ko kele lama le au fa mai au vai la foi le la fa kai mai pole ale kai le ka ko kalame o ka ko kai uki kile la fa fa so ko pona le ale ese senga ke ninguém o e ko fo ia wai ia salema ila ngaluenga mai kai ni mua sa eia I faftamo fafsili o le taimi mua sa iai sau nei le sama tamal tausanga lua fesful tolu, lua fesful fast, lima, school ono, school fitu. I o le taimi mua sa mato nei ma si mato ainga ma si ama whanau. Ia mantua foi le sa uta ua le amatanga e tō rua lau whanau sa i le Ierusalema. Peo tūlanga na sa ese foi al le winga ma se langona sa ie le vaitaimi le ona sa i nei lo ainga. E peita i ane o le wala au leu te wala au le tu e lo olanga tautua molona nuu. O le lawa tu olo ainga ma se whanau. Ia le o saulanga wau. Pela se na telenga le wa iai. Tele ni vaenga. Ia me se foi whatino inga ngaluenga. Ua pe wa malosi le whatau o le ngaupa ia. O wa mwhai ai ona soswani whatau no ina o tiute mga luenga tūlanga nei. Wa pe vaenga se iai mua. E mo ilawa sa whelwa ilawa i tono lupa ia. Ia me se lawa nisi o vaenga no whapenao na Fatau e ngaruenga o le West Bank, o Gaza, o le Panona, Suria, Yoritana, mai kupito. Ia pa iai lawa se whanau naunga e painto e fo e mai le ainga. O lo whapenaan whatali atu ia tina o tamaiti ia matamaiti. Al te mila nei, ia pe walu au pe wa it's a priority fo le pe wala ise beto e pole ai, pa wane ia whatau nuu. Ia i Manuia le aso, ia to e saulona ia lea, le se me kau look forward fo na le saul fale, ai Pele se senga na vai temi nei i lo sau to tasi na wau ia ma te mo sai nei se watu ainga mas ia ma pana ma fatai la Vincent i leo langa i na lupa ia i wingo tangata mana tutu wa e masangi ai fo i la tutu manga ma fai me fatasi mana tu le ola fatasi tangata Kirisiano tangata Italia ma tangata Mosalem o le asa u ainga ia le naitu mana e faktable fa sili e facing a challenge fo ngala il telo tulanga ma vainga uma ia pero na ata to tule fale anga spiritual side pol tulanga tau tapu inga io nei pe o le tolu lava le fa Utaia o le fa Mosalemi mai tatou Kirisiano e le to tele la se vainga la fa Kirisiano nei pe o lo tangata ai o lo e tau lava na ato mo le tolu le nei fa pena ona complete tai tutono le o le nu o le tua e lo ia inisiata po inga vole le pe vainga nei Asia o le au puda o le au o si tuenga tapo inga foilele tamana e tolu le ia nei o le fa Utaia o le fa Mosalemi ia mata to fa Kirisiano o Yerusalem lo te au mau ai e faisina fo o Yerusalem fa tusa na i New Zealand Australia manisi mo tele o le langi pe fo America o le winga lo fam talanga o tulanga o fale o tulanga o service o tulanga fuila ia le afa pe o te sa mai America o na sa le nei fa pe o ai is the same level fuile le fatino ino ngaluenga o fatino ino service fa pe tunga vele o le almete mana o ita o ba be maua tono fale ainga mele te ma tono fale o lo am tono e faila singa fo o ai fo Israel o Jerusalem i le tulanga o le sifa malo singa tangata a fio mai asiasi mai I wouldn't expect fa pe ina Israel ua pe wa aulo ma siliva ma le me uma o lo tam faile o le tu pe no ta pe le tau silefia e faila va singa fainga ta o no to te le tangata le fa ma ta ko o mai tonu
kusala le foko ko ya maka ko rebuild le nation Israel le mo ia le wa fi pe fitu lima yo si la e wo ngalo ia tia ai e le mo fa no fa tu se ia tu no ia le I metal service me ko instructors yo me foi tu tono me sai tono o fale ainga fale oloa mo tulanga mo fa pena ia pe fala wata masani e bona is upset fo ngai ka itsa pe fa pe ita te federal wa isolo ai I tono ai fo tono no pa ia wa kai lo fo ia ia wa kai lo fo adjust ka ika me sa ta tu sa mo e fa ngo fie la adjust ka sa mo fa mo la tu loto e altemia fa ala ko felo fa tau o le expect o fa pe so so ni tanta fa tau lo e fu ela na fa lo fa tau tang pepa o nei la ia e ia fa lo e so so ni el fa lo ma fa lo fa ka ki tang pepa ki ngo fa o e peka o ia fa tam tulang fa pena pela tulang ngai o te no fa ma no se na to e fio mai ona to telo ni se expect fa pe e mo ko ile lei vai nga umbai metal service fo lai tono ta valen tulang fa pena I feel I don't wala o lo iai pele o lo vai pe tulanga na ole feo mai tam fa ile si folele po ia se va ve pito lu monang ta vale fa e pu ta vale tulanga mo fa pena tulanga na le wo masani fo le o fa ta si mani tanga ita po inga ne todo ia po tanga ta nu fo ia la yuta ia matanga ta rapi fo tali atu dai le fa sili wana e se foi le matanga o fio la o la talia tato aka ko fa no wa ku ile loku le o le musalemi ya wa e va ai la ko man ma e ai le longo a foi la o ke lo foi nga e le longo le o le ba o la mai ne fe ala le kai au po correct me if I'm wrong e la mai e fe ala le kai au po o nga fai la ia le nga blow la ia nga or they can hear it from all over, all around. Whaiaku ai hoi le kai te on kako whaiaku, kako tūmalosi le upo le ali. Tūmalosi le upo le ali, wa o mai le kele o nei, o lotu musalem. We cannot, because kai te la ngai o Amerika, e iai lau freedom of speech. Freedom of speech, freedom of religion. Freedom of religion, which means e mawhai o sa waila o e kalesia o maila le tele o tangata musalemi na le kua e whai me lako bioli, kua e whai me lako manu nei mau longo, you're gonna wake up early in the morning because early in the morning they're gonna make that sound. They're gonna make that sound. Lea la whaka fasiri lea e whaalongo kua e vaenga o Israelu lea e whaapeo whaasawa koe, le la amakang whaasawa koe whaongaina, koe nganganaina le suafo Yesu. O le asa, e whanau nia leitu. Whaftai mo le whaafsili. Se amata tulawa tali nā tule tulanga le tu sai mo falsa ia po mo siki, wata ua ia falta po ia lau rapi po la musalemi mo mosque. O nei la ia Jerusalem o la ia inga na ia mantua fo e ol musalemi fa alima na tatalo le aso o le yutai e fa atolu o le kirisiano ia o le tele au tatu tamofutanga ai o telefona o te mitatu te talo i le tulanga o nei la ia Jerusalem o se ia inga na ia po te longo fo se o se singa fe nga ia le tu a rapi ma yutai e a matala to talo tai o ele ela la to alamle la to tau i ai to no Jerusalem patoa ela to alamle ile temo le wauli alongo winga la e misi ia te talo e lua ele to misi to Jerusalem banga nala tu Jerusalem nala ela to alamle tai avonga le pese speaker la tele foi la ia na ia e fala na le falo singa fe na ngitono ai Jerusalem te tau la ngona ia leo o mosque o le tulanga no fafsili ai foi la ia le ale tauina le sua fo Yesu ke research tono Israel. O le paia inga fōra ia le temi nei, o le paia inga le palimia le sunga ia Natania, Penyamina. Na iai se talo sanga a nisi o lana palimene. Nisi fo ia whatuatuanga le wanga ia le utapua, le orthodox. Tau mwhaila ia le e abatu tonu le manatu lea, fo se pili. Pe fai ona faasaina to tau le soa fo Yesu tonu Israel o Jerusalem foi
ia sa whawhaingata lava le li pale mia o talia le tūlanga. O lala sa abatu lola ia leo le pili, ma ta atia i tutono na tala noaina, ai peitai. Ai le whaia le whontanga, sa whapenao na imi o sa whainga mai lalo I kasa, ia amatanga o tausanga nei, po si le fia po se vanga ia me, le sa ta whanga mai lo keki lalo I o I kasa. Pe mawale lima se la muntupu. Ia o isa ra e lupo ala wale piso la to whainga maa lomu la to fufanga e whai. O te mila veo sa whai mai o na whiri. E tatia umalawa I tūlanga, ai toi foi tangata wale pui pui o latua o latua tunu. Na umala ia leo o res whainga le ia me, o tau wha solo mea le o na televele ni solo te na wha penau tupu tono I sara elu lava ia me sea I mana vale le pen kuie. Sa ta fiofi pe ala le pili le ala fo ia o pos fatau sanga le a I fai pule I tono le parlamenti. Umatu le fo ni so te ia so atu lo malesita wale fota umatu talatu ananafi. I lunga I le West Bank. Ia, le fo isa ia nisio so I fua pa pena ona fa amutia I ono turanga le taua mos fa inga. Pia vaenga na ai tilo ai il fale anganga. Pone ali ese o parlamenti. Ma vaenga lo opposition mar current government. O temi la veo so fa mai fa mo mai fa tasi lo la ia le o fa tasi. O tau fai la ia le tali atu ia fa inga mai e foringa mai. O le o si la fia le tua I ele vaenga le pe wa ma tentau taloina. Tau filo ai fo ngaos fa inga le ia tau fai ave se le ma fo mo vaenga le la talanoa. Ai focus ana I le situlanga. Lo wia tatonunga mo fa tua yo sumusu fo langa pa ia ele ai lava se me popole ai ona palimia I sara lo ye termine ya la lava failan fam talanga ele mo fai ona fale anga ina lo na va ma kevisian ele ya na ia fo se pule fo le e ma fai ai ona ia fai se fai inga fa pena fo le ta o file va en yo la fo na te silfia ya olona fo ile malusi anga ile lang ino lan fai nga malo o tangata kerisiano wa ye fo ye tangata Utaya kerisiano ele ngata Utaya wa ye fo itu ata Utaya kerisiano tali atu le fa sid Vincent, whapopo kua I lau tali mai, Vincent. I peo nga isa ua mai I kulanga leo o kau mo musuai e whaongale suafa o Yesu a. Pela mo whai aku. If your religion is that powerful, why are you scared of mine? Right? yeah. If your religion is that powerful, a powerful religion, and if anybody is listening right now and you're not Christians, you don't believe in Jesus Christ. If your religion is that powerful, why are you scared of mine? Why are you scared of us saying the word that is saying the name of Jesus Christ? I just want to add that. If we proclaim the name of Jesus Christ, if yours is powerful, if it's that powerful, that's how we know I've been saying Natula. Mana ia le fa sid ia wa pel tulanga ngale ai ia fa polkiki ai pero ta o telo Faasoa o le vaenga le ale ngo fa vesi telo vesi nei e mana o mia e Israelu ma Palestina le ngang pa ia the Holy Spirit o tulanga fo na le telo e ma si tato Cristiano o no le ngang pa ia ma tu fo le ngang pa ia se tasi wa fo ia malo fo le ngang pa ia o file mu loto mawalalo o no sai anga malu ele mafaila o na anga malu loto mawalalo fa mangalo mafile mu ia tangata ia I kale mawela tole ngang pa ia tulanga pola ngai e tamfala to la to atenda fongale ile tulanga le la to foi tapo inga o foi o le foi me o mela o foi ia ta pempelanga la wilo ro wa mawene ono va nga umo tu sia tu spo ia ele foi la se va nga fongale po pole tele ai pa tulanga tu maule up ta o fil fa tu ia malu lona ia le onai o tatono foi le fa fonga le fonga pa ia le tu amin o le tu le tu sia le fonga pa ia le tu ai ai teng o to ono lo swafa kasina fa perfitanga le fona o sa e pela tu langa na e ala unga kaule so po pole mo so wita ongo me ia it's pre-warned it's already informed us le wa ia le la tino mai
le lau tatu fitau le leia la ko se le ngata o le ngabalo ia ia le utau nu a le tapena i la oi e ke upset e am fa le tonu ia la oi folonga e tupu foi sa mo le tulanga luana e la foi e inisi o prediction ia pon fa wala ona pe sa mo le upu foi le e tu ma wa fa vai a yesuinga le vole van ka ko pisa nga tulang le la wo mai swing na tu mo tatu fa vai pe upset ala to telo tangat o mata pon tu sili mai ni se tangat fa nga malo pisinisi o tu pulanga ten kolosi po technology a swinga na lentatu pespese ai ona la sa le ta pen na to tel o la sa yai o la nga mai pre warning o la nga mai pese fa perfectang ai le ave ye se fa ta u la fa la current situation le vai nga umman la langi ele ngata Israel America vai nga umma le wo umma ona informa tato i lana fionga paia to langala na taula vol tato tau fila vela na upu fai tau tilo talo pula ngang paia fa mam lama telo ni so vai ina ia mafai ai ona tato wiloa vai nga umma lo tupu ia ma mea fo yola tupu Vincent, ese malo lava e whaalolongo kua i le malosi o lo whaatutua, ma lo whaatasi e tufo i le ngapa ia a o to tele tātou. E le lau ke le mau ki ngoa po o ai le ngapa ia. He's always put aside. Le ngapa ia, we some of the Christians don't even know about him. Lau ke le loko ai le ngapa ia, they said it's just a feeling. You know, it's just a noise. But it's a he. Holy Spirit is a he. Le foi ke le lama o wharongo ku iau po kalame ke mention lama le ngana pa ia o le asa o Faasoa le aku sa whapopo e whapopo me ke whaongainga fo e ke whai manu tau mo i la tau e leo lama le i le ngana pa ia. after no fafsil e need la vai tatou mai sa tatou sa mo e ni le tatou le ngang pa ia ona ele mamawa u le melo tino fa mal maunga o level 1 e la tala ki kilo ko ia hunga le tula le o banga tonu le tele no walu fero wa e mo sa vali ai fai taula tusi matamata le ata ono walu le no fonga umale tele na fa le ta wo fa fio le fa ola le maunga o live tongala au ke se mane o ba nga sa fa pe na i tu u le la lai to fo e lai le ba nga sa fa pe na ia o ina ile te talo yo na so ba nga o mai o lo lunga mo o live me se lava fo initiative wana fetala nga ina o his ministry e pela o le tu fa te fie la o va nga tonu ale sa fio o yele lang FMA tu na tu lo wangang pa ia tu na tu le nga pa ia e fai mo tato so son sili o tato fe nga ma Yesu Kristo lo tato fa ola through the Holy Spirit ina ua balo ia i sair fa ngo Yesu fa mai o le tama e tumu le nganga o le no sa o le nganga o le anga lo fa o le nganga o fa manga o le nganga le file mu i te min fana o le li fa ola e sau mo le ofu le o le ngang pa ia ina o to fo ila Yesu a mai la ia o te no fata o le ofu mo fo le amene le ofu le ngang pa ia e fai mo tato so san sili o le lang fai mele li fa ola according to spa ia fai mai e le se sau lo tama pe ali mai e tia clear which is okay le telen tato pese ia tato cristiano al fesibi fa fe o tato wo ia Yesu le tato lo la wala Yesu ile tama po dunga le fa va wala to Yesu we have to go through Jesus but the question how we can get to Jesus ila le sa we play lo lan patela ngang pa ia you have to have the Holy Spirit and fai on the mo o Yesu Kristo when tu fa le di fa ola fa mai policy to la fa di leadership to fa mangalo yo fili fa la talata ye fi to mai to which is something really hard as to the Christian if I tell you I mo wala ole ngang pa ia e de o le va ngale finga le di fa ola wa mo le ngang pa ia te ona sai e te loto mo wala no e te anga malu e te fa maoni so by any time you practice it at over inga ia afa pe fai se feita nga inga fai se tau suanga fai se the I ono side that's not you that's the Holy Spirit Wani vai nga uma a ete mana al file mo te mi lava te file mo wai that's the Holy Spirit
Iwe. Paanga umala o kulanga langa e ni de tatou ia nga ka sa vale i nola i le matatu fio lai. Ona le foi famela fio pa ia le tuo. E te tauna ta i mua tatou le anganga. E ta fon tatou sa vale le anganga. We have to walk by the Spirit and lead by the Spirit. Tulanga langa e taun tatou sa vale non sai. Taun tatou sa vale le lo te molalo. Anga malu, file mu, o te wha amaoni. Pela tūlanga na o leo te whaonga ina, i le au maua Israel, ma whatilo ino la ngolwenga, o le ofu, o le anganga pa ia. Ina i mawhai ai, on whatau ni wonga duanga. Ta tonu fo ila, o tūlanga fo ila lea, o lea Faasoa Manuia i alo uloto i puipuinga, ma whatino inga, ma fo i le ngata fo le tūlanga. O le malosi, o le malamalama, i manisi o mea alofa ua maua mai, ona lo whatau o le anganga pa ia. Tatou whela sa mua, ma tatou whōlanga, e ni de tatou. Ai mauarangang pa ia, e te ilo lau tautala, e te ilo lau Faasoa, e te ilo i tūmanga, ma vanga umalawa, e fo ia. E te whaia, ia ma eola i fo i tūna, your daily lives. E mana o mia, e ni da pena e tau, e le whaungai pa ia. But it's a friend. Jesus gave it to us. We have to use that. Ale whangaina o melanga e fo ia e whengofia no solo wita o se whaia o ti a polo ona o la ielenga pa ia matua fo i luana tele tātou po i Samoe te tonu tala tū tala whasol pito tala whangongo o tala ngafa a whai atu ron musungsunga langa pa ia le tala tonu roa pe tūranga lana. Vincent, he is o tangata pito sili le o na taua taimi nei o nganga pa he is the most important person right now because he's the one has to finish the work of Jesus Christ. Like the Holy Spirit will take you to Jesus Christ take you to God. So without the Holy Spirit, so how? Because they don't believe in Jesus Christ. You know, if I may not go or the messenger, he's a messenger. Okay, they don't see if I might see some call him as a prophet. But then when you look at it, prophet we call Paul. Right? Paul is a prophet. No, we minimize Jesus Christ as a prophet, just like Paul. But when you look at it, Jesus Christ is our Father. He's our God. I mean, when you look at it, they don't believe in Jesus Christ. After e tolu sa pati nei luana, tolu aso sa pati nei. Ola sfarele, ola sa pati le o whaata waina Mosalemi po tangata Arapi. O la so tōnai, o le sa pati le a iutaia, ia malaso o sa pati le tātou kirisiano. O au lau kirisiano, ia taksi alau sa pati o au lau sa. Tātou foi tō te leni silunga lau pokalami o whapena on, whaari mai, mo lato langona, mo lato manatu mai. O le sa pati moni, ia le aso, mane atulanga mo whapena. Ia o te tali atuara ia I tātua ia malia ia on sai ono lau te au mau nei ele o se iuta ia oa o le kirisiano. O la atau si pēla o sa pati o la sa. E sa ia te au tūlanga le amtanga luana. Ona sa au le fia fuilele ono le te tonu o tangata iuta ia Yesu Kiriso. Sa tam fai fole fa afsili tam fai ftuna. O le ale vaenga, po le ase vaenga o tupu, po le afese mafuanga. Se utanga watu pes whate te inga ia tātou sa mua aluana. Mua awha pēpē o telefo vanga tupu me New Zealand vai temila. A tau a sa mua volele sa mua pēia e le asime pole ai. A temila vai tau I sa mua matonga pe e ili se whawhitau li hua pe wa ngaleanga pe wa fasiotia se tulou pe wa olimo fese tamatonga se sa mua I New Zealand. E mako I tau la wale me ngata I tau. O te tono fo tūlanga na le afia mo Yesu le mainga le li whaolo Yesu e maliu I lima o na lava tangata. Ia malesi vaenga a tonu te tonu ele te tonu vaenga le li whaola. Ono Yesu o lis fo iutaia. Whataita inga whapeo o ele tino fo ia pia. A te whalong kui mota. E Yesu mai titila e whana waifa me o ion Mesia. Te afia I solo am whaeng whamalo longa manutala inga. E le ayam se so tātou e te tonu I ono ngai fo le si sa mo. So all this happened. This is all God's plan. Now,
Nei vai nga uma lava vai nga uma no fofu ele li. Sila fia ele tua mea uma. Wa uia mala uia ta penanga mala uia fola ngoi nei lai pa ia. Awhaio Yesu le ala upumoni. This is my only way. I will stick to my Jesus. A day, today or tomorrow, lato te ilo ai. Pauana o tato se tato ngaluenga e fia whaia mo Israel. Ole te talo mo Israel. Mana o mia lava te talo o se upui o tato o mai mata utino ai ma whai whaaltino. O tato no tuai la vana whaalongo. E mana o mia whapena o tau e mana o mia le ngang pa ia. E mo moli le whiau. O le whiau fua la whawhengo fiona mau e lato o tato a wala tulo tato I kerisiano Israel. Mantua foi luana. E pe o lesi tūlanga le pe o na tustu silima mai ai tangata kerisiano ia Israel ona le te tone a Yesu ona tele leo whamtalanga lafu. O mena o lato maana ai ona le tali o lo tatu whaola. E tele lana o wheatu ono sai lava. E mana o mia lava le ono sai. E le mawhai ona tatu tustu silima ia Israel. Mantua foi ana le ai utai le isfa kerisiana. Yesu o na so o tangata utai. Tangata sa muni muri ta ia Yesu o tangata utai. Tangata la ia le na amatalia mai fa kerisiana. Lono winga, without his people, it is start fa kerisiana our plan umai le tua. So the only thing in whainga nga fo ia, o tatu whaali ai o tatu winga le li whaola Yesu le tau semana i tau tonu. O tatu winga whaali. O tatu tala, o tatu te talo. Tatu tuli vai. E feita tangata ia Israel. A o lea e lofa la wale tu elo na nu. O fea ngai nga Israel ma le tua. Ia o teno whawhai tau tuspa ia pēl tu seri ele mia. E ngai whaitala le tu ia tābita tu po tābita. Te ilonga lava e mawai atu le pō ma le ao. Fatua umara ia leo lan fea ngai nga malona nu. Longo inga a pō ao e o whawavau. Le ai o le lava tu ma o le fea ngai nga le tua malona nu. O Israel fui. Tau tele tangata feita ia Israel ona lato fatuatua la le lengo tau. E pe e le fatal tonu ia Yesu, ono Yesu se tasi ko lato. But that belief, that faith that they have, ona mako I mafia le fala o ti tiloi. E mo elo tai tonu ia Yesu, alo o le fa mo ia lava le tu. Lato mea to tono o whainga whatuanga, o lato mea ngausi, ia, te tono o nei tangata, o tangata whai pisinisi. Te tono fo lalangi a toa i o lato sila fia, o tūlanga fo nasa ngaleanga inga I hiti la I ona baitei. Ona o nei tangata ma lato fo ia maana malama, iai. Ia, muli. Ia whamaitala le tu ia apole amo, ese se whamanuia lo nua te whamanuia ai, o ese se whamalaia, e tu ile tu, o lono winga. A tato talo mo Israel, on whamanuia mai leo le tu e tato, a tato feita ia Israel, I le popole mai Israel, a tau tato pole I le tua. Tulanga umane ia mai si vaenga, ia e pauale, ole nu, ole tono tuspa ia mai tato te talo, ia I la uia le susuanga, ma la uia fo I le iloa. Ia tali atu le tulanga wan. Manuia Faasoa, you open up my eyes. A whole nother thing right now. Manuia Faasoa. Wa ke le ofisiria ho mai Vincent. I know episode 2. Lela kat aku mo kayao e mau so ano tayo to fatasi mai to vai tapo kalame. Ai lela bakula o ke lo ofisiria o mai ko ia le ko ke le ka ka ia mana lama ngi ofisiria wa le mana ia ko kalame pa pene o le mana ia fu Faasoa Manuia ile page there a Vincent. Lea e mai se lava ka ko mo isi ele o put your face on the Bible. Like le o fia e mo ia kan ko le di. But they don't spend time on the Bible. If I calcus pa ia o isi o lai if I calcus pa ia, but they want to see it physically with their eyes. O le nga page le Faasoa Manuia. Le kusta lava pe ka le o isa la e lu ka le physically see it with our eyes. But we see it through the eyes of Vincent. Through the eyes of Vincent, il Faasoa Manuia esser mana io ne pokalame e lui tau mai fo mi tato tu mai fo ya tato e mai se fo fa online le fita le ne o Vincent e fai mai tau e mai fo na upo mo tato e pela na e fai mai ile nuo Israel
It's a Faasoa Manuia. 80-something% of wealth in the world, Vincent, belongs to the Jewish people. A e alu ngai I le ke lor ke lopo e sila fia inga. A e alu ngai malu o Israel o le loku Jewish. Pe ka ko aku ka kolo, ai la ku ka kolo. Ke la ku e al sa ko wa, ke la ku e al sa ko e ngofo e ala le kai ni fo ngale sa o ka kamale itu. E ba ko el sen. Ma ila sen. Ile malu o le loku Jerusalem. Le loku Jewish. E mua e ke la ku mua e ka le ipu. Le ipu la le e ke la ku waila offering or your tithing, your giving, and more before you set food. Before you set food in the man. When you look at it, and more you gotta give to the king first. When you go and see a king, you gotta have something. You gotta have a gift. You gotta come to the king with a gift. And you're going to see a king of kings. They believe in giving. Teach for ilako is a meka giving or offering or tithing because they were born with it. They believe in giving and tithing. That's why before you set food, 80-something% of wealth in the whole world belongs to the church. Sa o mafau al tūlanga lea, e si te mi whaoro tau whaitete au o te whaasoa ile. Mai se lama pēr tātou tū ile waenga le sa whapena an whasio te el tō te leo tangata hiti la I si a manu. Ile te mi wera le waenga le tāu le Holocaust, aluana po mantua le tūlanga. Te lope whaitau miliona tangata iutai e sa whapena an whasio te ai. A tātou tilo iai. E pe o le lofa muti vale ono tangata ne o tangata o le atua pētu e se situ o tangata whitwhilia. Ai uanga le angainga, o whasiotia le whema miliona tangata. Ono auto e nofo la ia lea, luana, mo tue whapeane. Ana le tuputu langa lea, e o mal temi nei, mo pūlea e tangata nei le lalolangi. Tangata e le talitonu I tatuali I whaolo Iesu Keriso. Apene wa pūlea e tangata nei o tangata o le atua, tangata e le tautonu e Iesu Keriso, me lalolangi atua. Nono winga, pēno tā ua sila fia le atua mea uma, e tu tupu vaenga uma ua ielma fuanga. E niso vaenga tātou te I al tupu, a tātou tele tā pena iai. Ono lewa tā ua ia falsao tangata tapua I utaia, e o falsao tā ua sunako. Sunako I e sao le leia oe. O lato foi na ia tu malato ia na nuna o le waka kilo I e faisinga mamalu o tausia ina I utai o sapati o le ala wal te tele o fal te tele ngal wenga o awala fe malanga inga e o lo la so sapati shutdown mea malawa tapunia ia e feo I ala ia mosalembi matato kirishano sapato utai ia fa mamalu la veila toia ia sapati fa pena kona ia tato e ono la sa malu la kirisiano ia ai to fo ili utai e ngalue to fo ili mosalemi e ngalue ai to tulanga na nena e taua ia le fo ai utangata e mai tonu ala to loto o temine e fasinga tango ta so I fuanga tonu I sawa ai mesi fo ala to tax ai pi e tau le fai tiu tangata ona le e la to famta langa po fe te ferwa I temine I sawa so teacher ale road construction like buildings or cranes mea uma lala si le fia o le lato le tax o lo fo ai o le what develop ai le nation ato la ba ko sala pe na tau they know like lo le me tau ona ave na e lato selen la te lo le o le ba ai mamau na tanga te utai ia le fo tatu si le fo I mai o le what tala le ia iso ai lu tanga te utai uma me se ale fo ia le to ainga spulu le telenta ape le wa matan to foi mai ia pela tu langana le wata pe na Israel e te tala ona fai tuto I ona toto ona I tu ainga spulu e to foi mai ona la le wata o tu langana le tu ainga e le fesivile no fa pe mai fa fenga I no tanga tonga I o le utaia how
Matau ele o South Africa, South Asia, o mai Europa, o le toto le utaia, o le toto foi le ngota o le Faasoa Samoa. It's a similar bloodline with the Samoan people. But it's inga luana fa pe le tete la noa, le po tete no fa tu no I fafu. Atu lai fafi tali Samoa, fa pe se fale na mu, tu lou, to liman tamaiti, po sta avale po se pasi a enta, e la ngona I utino le alofa. That's the blood. It's a similar blood I peo tangata ia. O le Israel, le tasi le ola le Israel. To titi a fe di masela wola fa Palestina. En pa inga fe tu na I pe fa equivalent. Po fe falan fa fi tauli po ani vanga tu lai mai. E han wala Israel le tam fa ila vea I po fe se me oye. So that's the power of the blood. I tu tongo toto tangata iuta ia. E fa utimita mita el toto tato tangata Samoa. We can feel we have that true love. Ka ko ka lofa ka ko tosi makua. Ka ko ka hosi ainga. That's our identity. That's our true colors. Tatung I kere fia mga oi. That's you. Ai o lau fa Samoa, o lau fa Sinamanga, o lau fa vai o tangata alo o tangata pitu silon palo o oil Samoa muni. Via Vincent malo la per Faasoa. Ai o la fisika o ko ya Vincent pe mo so van do tai out fa wa tapo kalame ona o tatai uti ai o le kwa kele a Vincent fai o le message fai o le text mai ia kwa kele la profesia ka te la va fa ya o we are seeing le nu pa ia po pe fo ya le sa no o le nu o le tua we are seeing it through your eyes. E se fita tato tama fo I mai se tato atunu o abim fita tato atunu it represents in the fact we can see Israel through his eyes. Pe ma faila le te fatasi mai la so tai out to fa wa tato po kalame le telo fesidi o lo wa sound ona o taimi uti o de la fa uma tapo kalame nei taimi ai okay, lo haré la fapia mai vese ko fakas mai kai au. Ai le kena ia ofisili message mai fatasi mele po kalame de la como fai na ba vese in Italia wa ma ku kele ko ofisili. Ia la tam fai ko ia o tai au o lewo malama tai au o lewo te ale lima ia I matole le tai au las falaili. Ia lo no inga te fai tapo kalame o ba vela stona tai au se I tau tutule o no o tulanga tute mga luenga o te minei ia o lo tono Jerusalem ia o nga luenga fo I pe ele schedule fo le pe Faasoa vai te I la valvala mai o mataula fa pena on malanga le tulanga a mesia ono le fatua o mo le tau I lunga pito I lunga o matau fo le malo fa tas it's tau ono tono assess le damage po ani tulanga fo le sa falanga ina a wala ba mo me o a fo ya ba nga fo le tangata lo me o tunu ya lo fo mai mesia I Palestina yo le si vo tulanga na I tono le no le tua taimi o le lei o taimi o le lei o taimi o tau o taimi o misa ia ai lo ba ia pe le ngalua le ngang pa ia le tua I te tono lo nu e le tula fo ia la le tua lo nu ai la tom fai ai e longo tula bala sunga ia te oe fo ia tu se mal program fi fo le loto fatasi mai ia mtato fai lava se nei au onanga a fai pea io me le uma pe no ta ua mua luana I la Faasoa o fa tu le sa o isa mo ia so na mua ma so ia pa tau matu. That's a true faith. Tali tonu ai le baia ai sea ono le ustai o tatou I tatou fai au ustai o tatou matua fai ele me sa o sa tatou sa vali tu la fono e peita iane o le levai teni wa mata ona suia a peno tau o la tu mo tatou fa vai ale la o Yesu inga e la pe uta wa mata vonga question to tele le fionga le tua and watu lo mata tatou fitfita watu o tatou live fa ma ni ai me umai sa tatou le baia pela ngale sila na ia tu tenga lo to ko uplift e lunga fa tu man motivate ta tu tangata e moni ma fa ma oni tele vai nga umo fa pena on tan no le fionga le tu la nga ia tu la nga wenga le nga to le tu nga duai nei e wo mo le ba no to e mai ia le tu nei fa pena no fa ali fa mata lo ta tonu e le se nga va e lo se poto po se tu mai
o le ngango le tu lo fa pena ona ule mai e cha lo fitfita ia e maua se soani a mai se lava o tatu tangata sa mo ile ngala sa mo se me ai po se vai ini a le ola fa le nganga a spiritual side they really need ia le li ia le ali Vincent fa mai fantapo kalami sa tatalo tai le tua fa tai tele lava mo le lea vanua fa to we o mai e te matou fa tai tele mo me uma ia no fa nia se o tu pele o Samoa a inga wo mai masane me se lava i fa au linga tua yo fa mo mianga ye pu ya te matou no fa fo le tua fine ia luana tu sai ma poklame ni se foi fa pena ona mata mai pa lo mai pa lo tu sa so matou Manuia ia mai le au mau nei lo nu o e sila fia me uma o mai ele ngang pa ia tai mua i matou te yala i matou fai una sao ia matou tu ngaluena a wol fai le me lei o tele o me lei matou te fai lo vai sao le tu sai mo ngalo ona lo lava swafa Yesu o matou wolen bala au toi me nei lava i tu la le swafa Yesu amen Amen. Ia, da pela mo na sa no mai le suna ya Vincent a mo sona noa ia le la kali ya mo ba ia lava ko fisili e ka ko ke firma na le kele o fisili me le wai o firma na le ke ngai e lo si o fisili le mele sa fiafio a iai le faula le singa ai lo ole afule le faalo le pototo I don't judge me, okay? I want that why they are makamaka ke faua ole afule le faalo le toto ole palpala le ana ai ke lang pangal to wal fa lo ngal oh okay le na sisina ai le toto Yesu iba ai le kelo ofisilia all of that I'm holding it for another episode. Moleaso ataya ai pele nyau fisili message mai join mai nga i mo kai awa ai ka ke fia mala lava ya Vincent ya fatai lava mole ne yaso fatai lava mola Faasoa your wisdom your knowledge fatai to for first of all I want to thank the Holy Spirit for leading us and guiding us and directing us, for taking control of this platform. This message needs to be out there, needs to touch the world. The message of the Holy Spirit. But Vincent, I know Vincent said that he's going to join us tomorrow. Yeah. Well, we are la fantasia to the fa ngole ne yaso aya fantasia me potato proclame mulaso tayao we are la fa brother Vincent.